बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोर आरो बेकारनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों बिटिआर सोरखारा मोनसे मावबिथांखि फोसावदोंमोन जायखौ जोङो पिक मिशन होननानै बुंनाय जायो। औ नंगौ, बे समाव रायजो बड'लेण्ड स्टुडिय'निफ्राय आं सोमदोन बसुमतारी। थारैनो बे पिक मिशनखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै मसलपुराव मोनसे फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। जाय फोरोंथाय मावबादायाव नेदारलेण्ड हादरनि सासे डक्टर, जुनार फाहामगिरि सासे डक्टर आरो बेजों लोगोसे अमा फिसिग्रा सासे गोख्रों आबादारि मार्टिन स्टेनार्ड बिथाङा बे फोरोंथाय मावबादा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बाक्सानि सदर मसलपुराव दिनै बिटिसि सोरखारनि जुनार फिसिग्रा बिफाना बिटिआर ओनसोलनिफ्राय 1 लाख किल' अमा बेदर दिहुननायनि थांखिजों अमा मिशनखौ फोसावदोंमोन, जेराव खामानि गैजायै बेकार जेंनाखौ फोजोबनाय आरो गोबां सुबुंनो थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुनना होनाय। बे थांखिजोंनो दिनै मसलपुराव 300सो आइजोफोरनो गिबियै गोनोखो आदबजों अमा फिसिनायनि सायाव फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिटिसि सोरखारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला देग्लाय बोसोराव खमैबो मोनबा जिल्लानि सिङाव 5000सो आबादारिफोरनो अमा मिशननि जोहै फोरोंथाय होनाय जागोन आरो फिसिनायनि थाखाय अमा फिसाफोर राननानै होनाय जागोन होनना बिथाङा फोरमायथिदों। बे फोरोंथाय मावबादायाव फोरोंगिरि महरै हांख्रायना लाबोदोंमोन नेदारलेण्ड हादोरनि जुनार फाहामगिरि डक्टर आरो अमा फिसिग्रा आबादारि मार्टिन स्टेनार्ड बिथांखौ। बे फोरोंथाय मावबादायाव नुजाथियो बिटिसि एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि बिफाननि CHD डक्टर JP दास, बाक्सा DO भृगु भास्करनाथजों लोगोसे गोबां मावख'आरिफोरा। Well, it's my first time over here, so everything is new for me. But I was especially surprised by the motivation of pig farmers to become a better pig farmer, and I was also surprised by the Borderland Pig Mission initiative because it offers a great opportunity for pig farmers to become a better farmer. I have to know what is it? Like I said, you are, from my point of view, at a starting point, which offers great opportunities because if you opt for the right direction, meaning that you're really looking for sustainable pig production, for you it's a choice of making a direction. You don't need to change things, but you can grow towards the right goal. Pig farms in the borderland or within the mission. I think it's very important that farmers realize that they are in control of their own situation. That means that if they are able to keep their animals healthy, that they can do a much better job in pig farming and also make money out of it. And one of the main things I think they should do is to create this clean area and dirty area around the farm, meaning that where the pigs live is a clean area and that they really try to prevent from new infections from coming in. That is, I think, one of the main things to do. The other things to do is that to think of how you are starting to measure things and record data, and by doing that, by recording data, you can also calculate your cost of production. And if you know your cost of production, you also know if you are making a profit, yes or no. And there's yet another thing that I forgot to say, and that's also of crucial importance. Currently there is an infrastructure of veterinary officers and veterinary field assistants, and I think it's really important that that network is used also to be to have an early warning of any diseases that are running around, because if you can detect diseases in an early stage, you are much more capable of controlling it, and before it gets out of control, then everybody is hurt. আমার বিটিআর সরকারের আমার ভেটেনারি ডিপার্টমেন্টৰ পৰা আমাৰ 2023-24 চনৰ যোনটো SOPD আৰু যেহেতু আমাৰ ইয়াত অলৰেডি পিক মিশনটো লঞ্চ হৈছে বা পিক মিশনৰ কাম খুব তীব্ৰ গতিত চলি আছে। নৱেম্বৰৰ লাষ্ট ফালে নহ'লে ডিচেম্বৰৰ মাহত বহুখিনি আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী 5000ৰো এভব আমাৰ পিক মিশনৰ বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক গাহৰি দিয়াৰ আগতে আমাৰ যেহেতু আমি জানো যে গাহৰিটো নাজানিলে বহু সময়ত মানে মানুহে তাক মানে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে।
কেতিয়াবা সৰু সুৰা বেমাৰ হয়, কেতিয়াবা কিমান খুৱাব লাগে, এইবিলাকৰ বহুত মানুহে নাজানে। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু নাইডাৰলেণ্ডৰ কি আছিলে এইটো মাৰ্টিন ষ্টেনাৰ ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ এটা তাত মানে ফিগ ফাৰ্ম আছে, তেখেতৰ লগত আমাৰ এটা MOA চাইন হৈছে আৰু তেখেতে এতিয়া আমাৰ অফিচাৰ আৰু আমাৰ VFA যি মানে লোৱাৰ লেভেলৰ যিবিলাক অফিচাৰ আছে তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ লগতে পাব্লিকৰ লগতো যিবিলাকে গাহৰি পালন কৰিব পিক মিছনত তেখেতসকলকো ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাম চলি আছে মছলপুৰত। আজিতো আমি ইয়াতে মছলপুৰ সমষ্টি হিচাপে এই ট্ৰেইনিংটো আমি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত মানে প্ৰত্যেকটা আমাৰ দিন ফিক্স কৰা আছে, তেনেধৰণৰে আমাৰ প্ৰথমতে ট্ৰেইনিঙৰ কামটো হ'ব আৰু এই ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা আমি পিক মিছনটো ছাকচেছ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। সন্মানীয় আমাৰ BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিহেতু এই বছৰতে 5,000ৰো অধিক মানুহক বেনিফিট দিবলৈ দিছে, আমি আমাৰ ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে তীব্ৰ গতিৰে এই কামটো কৰি আছোঁ।